بعدی یعنی انالیزی رنگینی دو طرفه التهاب شش برآمد. با عمو محمد جان من چند بار شد علاقه صحبت تلفنی میکنم. این هم خیلی بچه گفتنی ها است طرف انقلاب اسکندر قهرمان ما مرحمت همکاران عزیز خواستیم که اینجا که ممکن نیست بسیار رفتن آمدن انا ما را اجازه دادن. این مرحمت اسکندر جان برای همکارا همکسبا برای مردم شریف تاجیکستان چی گفتن؟ مرحمت. با امید صحتی سلامتی شما و روزگار نیک شما. السلام علیکم دوستان عزیز، مبارکی ماه شریف رمضان. امید جان سلطانزاده هستم با شما. راستی دوستان عزیز، اینقدر دستگیری که شما کردین من از شما تشکر میگویم و در برابر اینقدر دستگیری شما یک بار خودتون همون ویدیو ببینین. با چند نفری بودن که دیزلایک هم موندن، خیلی من علاقه خودم میگم که با دیزلایک موندگی کیان با همون دو سه بلاگرای بخیل. بسیار بلاگرها مرا دستگیری کردن، تشکر میگم از اونو. و راستی گپ یک سه زیاد نه، یک چهار کس یا 5 کس حقارت هم کرد، حقارت های بیزه هم کردن که تو دکترای تعریف داری، تو میلیسوی تعریف داری، تو و یا وظیفه شونه کار شونه درست میگین و یا وظیفه شونه کار شونه، لیکن در همین شب و روز و هم خونه و در دارن و هم زن فرزند اویله دارن و هم ایمونیتت دارن، نه که همه همی نگاه نکرده در صف پیش خدمت کرده ایستادن. چی خیلی من اوی تعریف نکنم. اقلا یگان یاردم با پولی و مالی رسانده نتونیم، اقلا با یک سخن خوب با یک گپ خوب همه را دلبرداری کنیم. کاری گنده و گفتی قدم قربان که دل یک بنده مسلمان خرسان کنیم، همین کاری گنده. اول خدا، بعد از شما تشکر که من گفتیم که پدر مادر بیمارن در حقشون دعا کنین و انشالله که دعای شما مستجاب شده است. بعد از همون 3 روز ویدیو کردن علاقه من میبینم پدرم در حوالی برآمده کار کردن در اگرات خونه. خدا را شکر. اول خدا، بعد دعای شما، بعد دعای برادر و خواهر و اپاها و مادرها و پدرایی که از غریبی بسیار دعا کردن در حق پدری من، مخلصای پدرم بودن. و انشالله یک روز ما همراه پدر بشینیم بود در این موضوع صحبت میکنیم همراه شما. اینجا نفرایی بودن که همراه ما در اون کامنتاری های خطان دروی خونین همراه ما گفتن که اشک ریختن و درست دیگه بگم در همه اطرافی اشک ریختن. یک 2 نفرم برای کانالت گیره داری گفتن، برای لایک گیره داری. درست دیگه ما همون ویدیو کردن ده 3 بار همون ویدیو من ثبت جقیدگیم که ثبت کردن نتونستم. یکم بار ثبت جقیدم آمدم شیشتم در همینجا سر کردم خوشرو. السلام علیکم دوستان، سر کردم خوشرو. همون وقتی که همون نامی همون طبیب گرفتیم همون ویدیوی کردگی همون بچه پیش نظری من اومد، همون محمد جان همینجا محکم شد نتونستم. با خیسم ویدیوی کشتم، با دویم بار با هم خشید با گیرم اومد، با خیسم ویدیوی کشتم، با یک 5-10 دقیقه گشتم. 3 بار هم خشید. بعد 3 بار من 1 ساعت قریب ویدیو حساب نکردم، گشتم آرام شدم، گفتم که تمام که من این دفعه اشک نمیریزم، باید به اشک گپ زنم. لیکن آخی من با فرمان دلم، کی دل با فرمان من است؟ آخی دل نمیخواد گفت که رم اشکم ریخ آخی نشه دیگه. و باید گفتم خیلی که دیگه توکلش به خدا. خیلی کدومی چی خیلی میفهمم. خلاص بعد همون اشکار ریزوندن من سبک شدم. رحمت شما که دستگیری زیاد کردین، 1000 رحمت میندارم. من همچون یک هنرمندی خردک، هنرمندی کوچک قول و وعده میتیم که همه وقت در کسب صادق میمونیم برای تماشابین، برای ملت، برای مخلص. که ما هنرمندا به مخلص هیچی نولیم. به شما نمیدونم دمایی که شما ما تماشا دارید، ما هنرمندا به شما نه هیچیه. شما هستین که ما ایجاد میکنیم، صحنه میآفریم، کینو میآفریم، سرود میآفریم، نوازش میکنیم، اگه چی مینوازیم. شما هستین مخلص عزیز، شما هستین تماشابین عزیز. از همون خاطر شما صحت سلامت باشین که ما را دستگیری میکنین هنرمندا و هنرمندا برای شما ایجاد میکنن. دوستان عزیز، یک
8-10 рӯз пеш як видео ман сабт карда будам дар гиди атрофи ду табибе ки аввал ӯ видео кардан ва муроҷиат ба ӯ табибои ҷавон кардан ва манам дар ҷавоб ба ҳамун табибо видео кардам ки шумо тамошо кардед мисоли ба қавли подписчикои канали Шинубин. дар ҳамунҷа номи ҳамун бачая аввал намедонистам, баъд номашам фаҳмидем, телефоношам бо ёрдами бародарое ки аз худи Федератсияи Россия ба ман занг зада рақами телефони ҳамун бачаро ба ман дастрас кардам. номаш Муҳаммадҷон будааст, ӯ ҷавонтараш, ва ӯ нафаре ки калонсолтар буд Анақулов Искандар ном доштанд. ростӣ бо ҳамун Муҳаммадҷон ман чанд бор шуд аллакай суҳбати телефонӣ мекунам. ин ҳамихе бачае, бовар кунед, ҳамихе тилло бачае, ҳамихе дар зиндагӣ бачаи мефаҳмидагӣ, бачаи ба аллакай дар зиндагӣ комил аст, ба иқадар ақлш баланд аст, иқадар ҳисси ватандӯстиш баланд аст. ва ҳамрӯз чанд бор суҳбат кардем, чанд боре ки суҳбат мекунем хабари хуш мерасонад. дар беморхонаи ёрии таъҷилии скори помощ кор мекардааст. ҳамун ё ҳамун духтурое ҳастанд ҳардушон ки вақте ки касалӣ визов мекунад, масалан аз ҳамин вирус мегӯянд ки дар кадом фалон хона фалон нафар касал аст, якум нафаре ки меравад бо ҳамун бемор саркор мегирад ҳамин табибо буданд. ва ҳамун гуфт ки ба шиддат касалӣ, гуфт акай Умедҷон гуфт ба шиддати касалӣ гуфт дар Тоҷикистон пас шуда афсуда, визов ҳам гуфт кам шудааст, худоро шукр. ва дар ҳамун видео ман эълон кардам ки як моҳа аввалин фоидаи ҳамин канали Шинубина ки канал пул кор мекунад, ҳамира гуфтем ки хайр мекунем ва дар кори хайр шумо ҳамроҳ шавед бо лайку бо комментариётон. ва шумо иқадар дастгирӣ карден, ҳазор раҳмат. бовар кунед сарм дар осмон расидам, хеле хурсанд шудам ки ва зиёдтар раҳмат ба ғарибое ки имрӯз дар мулки ғарибӣ ҳастанд, худашон дар хонаҳо карантин ҳастанд, бисёриёш зиқ. ҳамун нафаро моро зиёд дастгирӣ карданд. ташаккур мегӯм бародаро, хоҳаро, инҷа модаро буданд навистанд. дар инстаграму фейсбукам зиёд нафарои буданд ки гуфтанд ки мо дар ютуб натонистем нависта, дар инстаграму фейсбук навистанд. инқадар миннатдоргӣ карданд ки гапҳои хуб гуфтӣ, мо дастгирӣ мекунем, тия розӣ ҳастем ба гапот. ташаккур шумо дар раҳмати калом, худованд аз шумо розӣ бошад. ва шумо бовар дошта бошед ки бо ҳар як комментарию лайке ки шумо дастгирӣ карден ҳамин канали моя ва ин кори хайре вақте ки мо ба анҷом мерасонем, шумо боварӣ дошта бошед ки савоби ҳамин кор, савоби ҳамин кори хайр ба аҳлу оилаи шумо, ба хонаву дари шумо, ба фарзандои шумо савобуш, файзу баракаташ мерасад иншоалло. худо хоҳад, аввал худо. дӯстои азиз, имрӯз як суҳбат доштум бо ҳамроҳи ҳамун Муҳаммадҷон, аз аҳволаш пурсон шудум. гуфт ки рости гап, гуфт то 15 гуфт ҳамун Анақулов Искандар гуфт ҳамроҳи мо, гуфт ҷавоно дар сафи пеш гуфт кор мекардем, ба аёдати беморо мерафтем, касалиёка саркор. гуфт худаш касал шуда дар беморхона ва баъд аз ташхис муайян карданд ки дутарафа илтиҳоби шуш шудааст ва як видео равон кард. марҳамат ҳам видео тамошо кунед, бо суҳбата давом медиҳем. салому алайкум ҳамкоро, ҳамкасбо. имрӯз ба аёдати герой Анақулов Искандар омадем ки аз сеҳат саломатию пурсон шавем. то рӯзи 15 Анақулов Искандар дар қатори мо ҷавонҳо барои халқи ватан, барои мардуми шарифи Тоҷикистон хизмат кардан. хай бо тақдири илоҳӣ баъди анализи рентгенӣ ду тарафа илтиҳоби шуш баромад. иншоалло сари вақт омадан бистарӣ шидан. аз худо умед дорем ки ба қаҳрамони мо шифои комил насиб рӯзӣ бигардонад иншоалло. гуфтаниҳо аст тарафи Анақулов Искандар, қаҳрамони мо. марҳамат ҳамкорони азиз, хустем ки инҷа ки мумкин нест бисёр рафтан омадан, ана
моро иҷозат додан. Ина марҳамат Искандарҷон барои ҳамкоро, ҳамкасбо, барои мардуми шариф Тоҷикистон чӣ гуфта мегӯяд? Марҳамат. Чӣ бигӯм? Эҳтиёт ними ҳаёт. Эҳтиёт шарт аст. Ман мехоҳам ки коргаромон шуни эҳтиёт кунанд. ҳар касал шудем дига чӣ кунем? Ман мехоҳам ки Худованди Карим моро аҳ касал накунад. Мардуми шарифи Тоҷикистон ба. Мардуми шарифи Тоҷикистон Худованди Карим шифои комил бидиҳад. Кадомиш касала, кадомиш касал нест, эҳтиёт кунад. аз зиндагиро бурдан гирад. иншоалло орзуи ӯро дорем ки ин кас барои мо ҳам падарай, ҳам рафиқай, ҳам ҳамкасбай, ҳам ҳамкорай. умеди аз он дорем ки шифои комил биёванд. иншоалло бо дастгири табибон, бо дуои падару модарон, пирони рӯзгордида, ин ҳамкасби мо, падари мо, барои мо азизу мутабарай то имрӯзҳо, то 15 числа дар бари мо дар хизмат будан. иншоалло ин дуо ҳамаш иншоалло шифо меёбем. худоҷони меҳрубон дарди сари шуморо набинем доктор. ҳазор раҳмат барои ҳама меҳнатҳое ки барои мардум кардед, барои мо чизе ки аз худ доштед барои мо омӯхтед. ҳазор раҳмат мегӯем барои шумо. мо аз шумо хеле миннатдорем. ҳазор раҳмат. ташаккури зиёд. худо нигаҳбони шумо бошад. дӯстони азиз, ҳар нафаре ки ин видеоро тамошо кард, ин сабта тамошо кард, аввалш биёем аввал худо аз даст ба дуо бардорем ва аз худо илтиҷо кунем ки ба бародари мо, ба ин пири кор, ба Анақулов Искандар худованд шифои комил ато кунад. иншоалло ки шифо ёфтам. ба наздикӣ мо суҳбат кардем ки ба аёдаташон меравем. ба анамин дар студияи Шинубин насиб бошад ҳар диями қаҳрамоноя мо даъват мекунем, ҳамроҳшон як барнома мегузаронем, суҳбат мекунем. худо хоҳад ва шумо дуогӯ бошед, дуогӯ бошем ки бародари мо шифои комил ёбанд. ва дар чеҳраи, дар шахсияти Анақулов Искандар, ин табиб, ман ба ҳамаи табибое ки имрӯз дар сафи пеш ҳастанд аввал ташаккур мегӯем. баъд онҳое ки бемор шуданд, худованд ба онҳо ҳам шифои комил ато кунад. онҳо ҳам мисли мо падару модар доранд, мисли мо зану фарзанд доранд, хонаву дар доранд, мисли мо ҳам иммунитет доранд. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда дар сафи пеш дар хизмати халқанд. дар ин моҳи бузург ба хонадони ҳар якояки шумо сиҳатӣ, саломатӣ дӯстои азиз ва ҳамин кори хайре ки мо гуфтем ки фоидаи ҳамин ютуба якмоҳая мо хайр мекунем, ҳамин ҳоле ҳам давом дорад. фақат шумо дастгирӣ кунед бо комментария, бо лайкотон ва ҳамин дар зери ҳар як видеои ман бо ҳамун гап ки агар ки маъқулам нашава ҳамин видеои мо, неки ақаллан як комментария, ягон чи нависем, лайк монем ки ҳамин паҳн шава ва чанд қадаре ки видео паҳн шуда тамошо кардан аз ҳисоби тамошо пул кор мекунад ва ҳамин пула холисаниллоҳ ба як муҳтоҷо, аввал ба ҳамин ду бародаре ки номашона гирифтем, Муҳаммадҷону акаи Искандар Анақулов, ва боқимондаша бо ба як нафарое ки муҳтоҷ ҳастанд ба мо хайр мекунем. худованд хайртонро ба даргоҳаш қабул кунад. сиҳату саломат бошед бо умеди рӯзҳои нек. навмед набояд шудан аз гардиши айём, ҳар шом ки ояд зиппаи он саҳаре аст. ҳеҷ гоҳ ноумед нашавед. дила ба қувват гиред. иншоалло рӯзҳои хуб дар пеш аст, рӯзҳои наз дар пеш аст. поёни шаби сиёҳ сафед аст. ба умеди рӯзҳои нек. сиҳат саломат бошед.